The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele ehlelweni sive siyathuthuka libito lami nginokwazi ngwakadlamini mbukeli namhla elihlelweni sibuka iworkshop lokuyi-induction yokuthi kufundziswe tindvuna tetinkhundla bucopho emalunga eParliamente kanye nabo ebomabhalane betinkhundla mbukeli asesibone ehlelweni ukuthi kwentekeni ku-workshop. Ngiyabonga bahlonishwa ngicela kwenta le comment ukuthi sesicalile siyasebenta lo bekonta ngathi silitiko sithi asimeni bekungakaphuma igazette nyalo nje siyasebenta sonke etinkhundleni ngicela sewenda ngwe. Okay, imali nje yisita into letingasimgcoka kakhulu because into etibaluleke kakhulu atithengwa imali. Ngiye ngibekise ukuthi ungawuthenga umbhedzo wakanokusho but buthongo ubuthola mahala uphiwa uNkulunkulu. Siyabonga mlangeni wena kunene. Sibonga lokusicacisela kuleti temaholo. Asibonge bahlonishwa. Le mali lena yi repayment for the 5 years nisehovisini at a very low interest rate. Lo msebenzi wekumikisa intuthuko kanye nelusito esiveni pheceleti i-decentralization ingilomunye imisebenzi yahulumende lebonakala kakhulu lapha eveni. Kuyavela ke ukuthi kuze lo msebenzi uchubeke kahle kufuneka kubanjiswane nalo leli tiko letinkhundla njengobe esibayeni sive sakhala kakhulu ngako kungamikiseki kwahulumende lena emakhaya njengobe kubhekekile. Silo semhlaba ke naso esibayeni sanxusa sona sive semaswati ukuthi sisekele umsebenzi wekubusiswa kwalelive ngato tinkhundla. Okandaba ke wase unxusa nato timvuna tembuso ukuthi nasetibekiwe tibogijima titsingwe ngakuto tekuletha lusito lwahulumende lena emakhaya. Kuyabonakala ukuthi live lilikhulu nje tinkulu netindzaba leti la esifubeni letibonala kone ukuthi kulamalanga lawa ungente wathi lamalanga lawa cha akhonile utithatha letindzaba yebo kukhonile live ukuthi liphefumule kuleso sigaba noma likhulume kuleso sigaba la likhuluma khona bekunene kwabonakala ukuthi nembala sive solo sinayo lendlala ye platform la kubonakala khona ukuthi kungaqini kuphela la esibayeni kukhuluma bekunene kuyabonakala ukuthi kukhuluma kufuneka kubuyele emiphakathini ubuyele etinkhundleni letitowati ukuthi ke noma ngalesinye isikhathi sesiphindze sibuya sibaya sikhanze lokuthi ukukhuluma ngoba akupheli nekuhlupheka akupheli letinkinga letingaka ngeke tabomela sibaya ukuthi msukwana kunesibaya ngulapho tiyawuchamuka khona tifune ukuthi le muva emiphakathini etinkhundleni la nisuka khona bekunene
tibe nalo lelithuba lelifanele ukuthi tikhulunyiswe letinkulumo ebekunene ngayinye nguloyo naye lokhulumile ubukele ingabe impendulo itawuthini ngoba phela lo sengikhale enkosini awungihantu ukuthi sengikhale ubugcine kuyabonakala lokuyenti ukuthi kukhuthatha tindzaba te-decentralization ngoba sive sikhalile kakhulu kuthi lokuyenti ikakhulu ngoba nangabe ukude nalolu nako nawusuka le khashane ufike emahhovisi ukhanje uthi emahhovisi kunetitulo letinjikitako tibe tishona lena nalena tingaboni ukuthi wena ubuya le khashane bese kuba vele nelinyeva ukuthi waphika ngijikita la situlweni ngabuya ngibona yini ukuthi ngibuya phi mina na ngaphambi kokuthi indvuna yetinkundla ichubeke nemsebenzi wayo wengenela umfundasikolo wekufundzisa emakhefa mayelana nendlela nenchubo lekumele basebente ngayo indvuna Sikhumbuzo Dlamini yetfulwa ngalokusemthethweni etikhulwini nakubo bantfu benkhosi labangephansi kwalesifundza sakaHhohho lokuyinchubo ke leyentiwa njalo nakufika indvuna lensha kulelitiko Unefulela malangeni indvuna yelitiko letinkundla lesibeke yona kanti kufanele ngonyama ukuthi angaba naso inkundleni asibambise inkundleni ke niyati kuba ukuthi vele lapho ukuthi indenine khona kakhulu ngoba lesingesona abantu benkosi umlangeni Sikhumbuzo Dlamini uqhamuka enkundleni yaseNkwele Seyibeka yona inkulumo yayo indvuna yanxusa bona boba betikhulu nabo bampa benkhosi labangephansi kwalesifundza sakaHhohho ukuthi babambisane nelitiko lakhe kusaqhutshwa wona lomsebenzi wekumikisa lusito esiveni. Umlangeni ke wase uyagcizelela ukuthi lelitiko letinkundla lingumgogodla lawo onke ematiko akuleli. Washo nekuthi lo msebenzi wekumikisa lusito esiveni awungafeli etandleni tabo njengobe babhasobhe yona imango njengobe baliso lengonyama. Angisho ke kubabelo ukuthi ingonyama yemhlaba ikhulumile sonke siyivile emaswati akhulumile sibayeni dinengi tindwe emaswati lakhale ngade bekuthi ngakuthi vele siyawuthi sisebenza selitiko nathi liconzene nathi sistinkundla asisho ke ukuthi vele siyatinikela la ekutheni sitawubambisana live la ekutheni kulesifunye kona kwenteke nekubambisana nawo babetikhulu nabantu benkosi ikakhulu ngoba vele sowushido lomele umphathi sifundza lalo ukuthi konke nentuthuko nawo konke khungele kubo bobabe nangaye bobabe stabashiya ngemuva angesifikelela singakuyabona le council ke yona noma labo buqopho benkundla lama councillors lapha enkundleni ba reporta kulabantu pinze basebenzisane nemphathi sifundza kuze kuthi yonke imithetho lekhona eveni igcineke ngalokuphelele laba kwendako ke nginako Lo mfundasikolo waqala wabanjela esimunye esifundzeni saselubonjeni wase uyaphetsela eThe George Hotel kaManzini njengoba lesifundza sakaHhohho sinetinkhundla letilishumi-15. Indvuna yelitiko letinkhundla umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini wabonga onke emakhetfa ngekuthi aphelele atofundziswa ngenchubo yekumikisa lusito esiveni. Wase ke uyacela ukuthi balibambise lelitiko kuyo yonke imetamo yahulumende wembube ekuletheni yona intuthuko lekhonsako esiveni. Kwekucala nje ngaba kusho leyo ukuthi selitiko letinkhundla sikukhanze kufanele vele lokuthi labantu abakhethiwe ufuna ukuthi vele bafundziseke bemukeleke etikweni bathi ukuthi vele yini umsebenzi wabo ngoba nawo utaqala umsebenzi omusha kayeke kube kahle lokuthi vele wado sitosebenza ngani utowendani utabusebenza nabo bantu futhi kumcoka konke lokho kungako ke sithi bonke ababekhona malungu eParliament endivula yetinkhundla bobuchopho nawo mabhana yetinkhundla na bonke nje basendele esifundzeni babe khona kutoba khona
lokuthelelana kulomsebenzi kube kuleso sizathu futhi sente ukuthi vele sithi asibavele sibemukele ngekuthi sibafundzise and lo nyaka sishintshile sathatha kube ngamalanga amabili ukuze kuthi tobangena kahle lokuthi vele yini nomsebenzi wabo. Sesibuya kuwo ke lo msebenzi wekufundzisa emakhetfa mayelana nayo inqubo yokusebenta kwayo. Leli tiko likubamba njalo umfundzasikolo wawo emakhetfa kude kuthi atokwati kabanti ngenqubo yendlela lekufanele bachube ngayo umsebenzi wabo basehhovisi kuyo leminyaka lesihlanu letako. Lo msebenzi wekufundzisa emakhetfa waqala wabanjwa esimunye esifundzeni saselibonjeni lo wabanjwa nakuphela inyanga yeLweti kanti ke kubhekeke ukuthi uphele emkhathini walenyanga lesetulu ya Disemba lapho bekufundziswa emakhetfa langephansi kwalesifundza saselibonjeni. Njengoba ke lesifundza sinetinkhundla letilishumi kanti khona wabanjwa emalanga lamabili. Siyanivusela bekunene, siyabonga ukuthi sesikhona namuhla ku second leg wakahoho. Ngicela ukuthi ngingakachubeki kade nginibongele kakhulu ukuthi ni elikhethweni nihambe kahle nize nifike la sikhona khona. Njengoba seniliwinile ke likhetho la kahoho lehhovisi lemphathi sifundza siyathanza kunemukela kakhulu silihhovisi. Siyabona nekokuthi nikhona ntimisele nemfutho ndawufaka kuze kuthi sive senkosi sithuthuke siyembili. Bekunene silihhovisi la kamphathi sifundza siyati ukuthi sisebenta nanidudane. Ihhovisi lemphathi sifundza lihhovisi lenu bekunene. Noma kunini la khona nidinga ukuthi nibonane nebantu labalapha kamphathi sifundza nikhululekile nivumelekile noma kunini. Siyabonga ke ukuthi sesifikile kuleli langa leli la khona kude bochwephesha netingcweti talomsebenzi lendawusebenta. Namuhla njengoba seniphuma elikhethweni nitowuphasiswa kabusha kenya lokuthi njoba senilapha nigijima nembili nendanjani. Ngicela kusho ke PS nawe minister ngibacelele ukuthi akungabi le workshop yekugcina le lesikuyo namuhla. Ngiyacela ukuthi minister vela batholele ibudget kuphindze kubuyo ngalenye ilanga sebase fieldini sebabonile ukuthi kusetshenzwa kanjani babuye kuhlalwe phansi kubonakala ukuthi lele batowutshelwa kona namhla landlini kagogo kuyevakala yini. Lihhovisi la under secretary ngilona lelibuke iadministration elitiko ngilona lelibuke ne-welfare. Nilapha nje tindvuna nabobuchopho nigadzile ukuthi kutawukhala in contact next week angithi. That is your welfare as well. Niyakhumbula ukuthi ben ikhala allowance yenu nancinda 2.4 ku medical aid. Tihloko ke lebetikhulunyiswa betifaka ekhathi umsebenzi lobhekeke ukuthi wentiwe litiko letinkhundla ekuhambiseni lusito esiveni pheceleti i-decentralization. Lebe ihambisana ke ne-service delivery kanye nawo umsebenzi lobhekeke ukuthi wentiwe ngito tindvuna tetinkhundla emalunga ephalamende kanye nebuchopho. Letinye ke tihloko tafaka ekhathi tikhwama tikutfutfukisa sona sive senkosi letasukunyiswa ingwenyama letafaka ekhathi i-Regional Development Fund, Youth Enterprise and Revolving Fund kanye naletinye. Indzaba leyahlaba kakhulu umchele kwaba indzaba yetinkhundla Social Accountability Initiative. Lokuyindzaba mlonyeni ke kulamalanga. Lokungumgomo welive lothi uma kukhona lokhethelwe ukuthi abe sehhovisi lembuso kuyabita ukuthi abuye alethe umbiko ngekusebenta kwakhe kuso lesive lesamkhetha kuze kuthi sitomethemba.
Angicale nje ngokuthi imphathi sifundza. Angikunike lesiqiniseko sekuthi njengoba sokhulumile Nkosi sekude lokungabe sekuyehluka Dlamini. So bacelele Nkosi ukuthi babosebeda batawufunza noma batawubona ukuthi bahambe kangakanani kwemseni labawendako. Asethembise mfana Nkosi ukuthi lokho vele nesekuthunywe live levele ingonyama yathi asikwende mbamba lo ukuthi sisonzele kubantu sibafundzise batewukwati lokuthi vele yini labanikwe yona bakusebenta kahle yini nelitiko kwesevele lisukumise luhlelo lapho khona sitawuchubeka kaze sifike kwaleti inkundleni siyawubona lokuthi vele bachumana njani nalabo abakhethile basakwenta kahle labakhethelwe kona ngizangethembisa mfana Nkosi usichavele i-commitment ikhona etikweni kusitakwendeka lokho Nkosi mphathi sifundza kafishane nje siyadibongela kuthiwa lelithuba lekuthi sibonane nalabakhethiwe nekwekusho nje siyababongela ukuthi baphumelele ukhethweni sebawutfoleke lo msebenzi lebawufuna mphathi sifundza lo msebenzi uMatima bekunene asisho ukuthi ngawuthathi kancane uMatima wesabeni intimisele nisawenda lo msebenzi senivile lokuthi kufanele ukuthi lokhu labasithi makona abantu kufanele sibadi ngakho kufanele basibude ngakho singaphatheka mina sebasibude ngifuna nje mina emphathi sifundza ugcila la ekutheni sesikhethiwe bekunene sikhethiwe namthini uMatima kangaka livela kangwane sikuconze mbamba lokuthi lilive likhululekile nangithi likhululekile emphathi sifundza ngisho sonke ukuthi lokhu silandlini lapha nje sahamba through i-vetting process sonke sivethiwe la but kuthi namunye lengivile kusachubeka lokhetho ukuthi uvethiwe kwathiwa uyiphathi tsidi angeke akakhishwe bantu emaswati atikhethele anikhetha ngekukhululeka anikhethele inkundleni hayi emaphathini anika umsebenzi sihamba nosebenza nosebentele kungakho ke kawubheka bekunele ukuthi sesila vele siwende lo msebenzi sikhumbule ukuthi ukhethwe njani wena ungalingisi letinye indzawo lapho khona uvama umuntu sekathi hayi mina ngifuna ukushintsha le system ngekhathi lena ngeke uyishintshe ngekhathi le nangabe usafuna ukushintsha ngekhathi ngicabanga ukuthi usenzaweni le wrong ngafuna lokuthi vele wena ngoba enceke kube kweliphutha lokuthi nakuvethwa kungabuka lokuthi wena vele uaffiliate kuphi ngiyabekisa kwathiwa cha kukhululekile noma ukuphi ungaba ingcenye yalomsebenzi wenkundla ungaba ingcenye yalophathwa kwale live ungathi ke wena so unikwe lethuba lekuthi ungaba la ngekhathi bese uthi wena utawufuna lokushintsha ngoba uthi abane bulukhuni vele tabana ukushayisana siphelane solo wena udema lokufuna lokushintsha kanti kuyasentshedo ekugcineni kwakhona usasenza lokufuna ukushintsha wena aphele 5 years babone abantu ukuthi asibambe yalo muntu lo asifana nabantu awusebenza ayila bafuna ukushintsha into emakhetfa lebekangenele lo mbuthano bekanikwa nelithuba lokubuta imibuto bese bayaphendvula kuloko labafise ucaciseleka kuko igama lami ngisamukelo ngwakadube nginduna yenkundla yaseMotshane sibonge kakhulu etikweni lasetinkundleni ukuthi lesinike lo mfundzate lona ikakhulu sifunze ukuthi kufuna sibambisane njani singithi lesibuke inkundla kusherishelana umsebenzi nekubambisana ukuthi intuthuko ikhose le etinkundleni la sibuya khona cishe lokho nje ngiko lokube insaya lenkulu yale training lebesifise ukuthi sitokwati kahle ukuthi umsebenzi kusetshenzwa kanjani lamanye ngemakhetfa abonga kakhulu uhulumende ngekuthi abalungisele umfundza sikolo labathi ubavule kakhulu emehlo mayelana nato tindzaba tekuletha lusito esiveni lena emakhaya umuntu acala bonge nje litiko for le induction sikhanze ukuthi ibe lusito kakhulu ngoba you know it's one thing ku campaigner and you promise certain things to do certain things and quite another nasukhanza inqubo nendlela timfu letendiwa ngayo so sifunze kwaba kunyendana bekunene kakhulu mhlawumbe angithi nje first day what stood out for me nguyona lenzaba ye decentralization lokuthi decentralization of services or service delivery le esiveni there's the touchstone of Tinkhundla ngaphandle kwaloko kudelo kunye yilo lokwendekako lokumcoka ukuthi bantu batholela ama services and safunza ke ukuthi ke kude bantu batholela ama services kwekucala nje bahlonishwa kufuna bawadi lama services kuthi atholakala kuphi indzaba ye handover ngicabanga ukuthi bazamile kusichazela but ayikabi ngile clear kahle ngicabanga ukuthi
i-ministry isenelichaza lelikhulu kakhulu lekufuna ilidlale ngobe cishe ema-documents kufuna ukuthi abe accessible even noma ngabe lo muntu lophumile asashiyile kungabi ukuthi mhlawumbe sekufuna ukuthi sicele yena abuye so yami advice nje kuye Ministry of Tinkundla ukuthi ngicabanga ukuthi kufuna a collaborate na RSTP bakhe tindlela tekuthi sikhone ukuthi ngileyo naleyo nkundla ibeke timbo tayo ema documents kakhulu khona esikhatsini lesitako noma in the future kutokhona kutholakala information ihleli la khona itawati ukuthi is safe and everyone angayi access alone ma permissions every access. Okay, social accountability initiative itawuthatha sikhashanyana. I feel there is a lot of work that needs to be done because it now speaks to the expectations of the people versus the promises of bahlonishwa themselves. Now ungena iParliament, you have promised one thing, nebantu nana nabo kuke kwavela la ukhanza ukuthi bantu labakubheke kakhulu kulo ukuthi ngoba bobanika timphuphu you will continue playing that role. Kanti lokulonikete wona it's actually much broader than that. So kuyabe sesekuyendeka ukuthi the charity part or the social responsibility part of the work bese seyingamela le service delivery. So sigcine sithi ke mhlawumbe for i-social accountability initiative isebende wekuthi bahambe bawufundziseka nebantu ukuthi na ukhetha umuntu umnika ivoti lakho umfaka eParliament msuke uthi akayowendani msuke ungasho ukuthi utawondla your family. You can imagine how many families out there. Mina nje nababa 2800 labangivotela. Imagine if all of them came and queued, at my house. Kuthi ungabanika but bantu fancy bathi kuthi mhlambe bafundiseke bancengeke base bathi lokuthi nangifaka umuntu lapha ngimfakela ukuthi atoletha tinsita noma lusito emangweni. Sasifike emaphethelweni elihlelo mbukeli wasosive siyathuthuka mbukeli sibonile ukuthi tindvuna tetinkhundla tifundzisiwe ngekuhandlisha timali tafundziswa futhi ngekuthi tisebenzisane kahle sayiva nayo indvuna ukuthi bachubeke basebenzisane kahle ngekuchubekisa imisebenzi etinkhundleni mbukeli sisetawuhamba ngoba umsebenzi usisemningi kakhulu sisetahamba letinye tigodi mbukeli esiselweni sisetakuya nakamanzini futhi sisetakuya khona mbukeli asibonane evikini lelitako libito lami nginokwazi ngwakadlamini sive siyathuthuka.